brother Benjamin Asante. O so timi se Sunday radio kano. Odia ni betu nyuma nche ni pasunti. Sonya me frewa na se wankasa frewu osofo ai unyuma no na bachire hwe na se unyuma mfanya miya kwanso a echese seka wasofo woni bua na bebua da sameni na kwa ai hwe tonton poni krono na beboni pamba echese ogwa sofo juma na ni wasi wama juma na nya ni monyam wamanya mi meni maguasi wabun samani moza gospel ya ubediani ya ubeshanti ani yasiani monyam uyafuti na utimikano krene wacha safu meni na se nyamsunge nwani akuma intadia wabedia wanshe tinyamia sode mupata di hununye onyamia sode mupata tanyenye asa confidem share uyo confua iwanim uyenyamini panswe hallelujah amen yedobali ya wasi obambo no aspa wodi adumi adofunum ene to ke bai osi Adwamanbo mu Nsusuansuo bra why sin no de bebre sister why sin no de bebre nyesa adi o ha bebre yes de obo wo no twedi ampo Nyankopon na akyerew ye be mwatimi atransase so ache ene de be ma wabrabo ebetimi asiw yie saso obi sa brei hwe ma menka se mi kyerew ene be ma onam ho ese obi po but honhom nsepe mo awaru obi no ne nam na dia ba kwere se obi kwaji obi kunu free ne nsam a be ma no nkono bi waja na chedi ba spirit de se oda so ware obi a ono onya wade o aje mpa abo na tete ono obi ntam okay di chotu ne ni si obi so a se di pa no problem pa o ti Nyankopon pesa woni tumi bi be konya attack that is the reason when to ma warn is a jaya fafa nyenya hwani fam sa no wie no be ma ye won because okowuri ono later wie no tiabosumfie no onim yes later na so ma copy abosumfie no wo si abosumfie o say mina mini solo no Nyankopon man won ya me fedu pempen so no ofa odi 2 minu e hye ne nsa etu anamo ne fe no atrash ye o kan the book of First Kings 11:1 now tie First Kings so mo su bi okofia yeto Solomon ekokodi Sodomfo anyamo Astarot da bi me pefri wan yanko okay verse number 1 no kasa was no he Solomon don emma ananafo ma bebre eka fero baba no onem o testimony abofo ma amon o testimony amfo ma edomfo o testimony ma sidonfo o testimony ma sidonfo ma o hitifo ma wana wo firi amana kasa ba bi Nyankopon ka so mo nkokora na Solomon hiti mo awrade kan wan sam kire Israel for for kwaso obi ankokora na Solomon hiti mo ono hiti mo na ni tete no twaso yanko what was what awia no 5 no verse number 5 kwaso e 4 no kwaso what na Solomon nkokora bere mu no kwaso na yire no kom na koma ekodi anyame foforo achi yeti amana koma ani mu Nyankopon ho hwa amasa ni me twon mampa bomunya tene papa Adwamanbo kita Nsusuansuo yes you very careful etimi sa won sanu adwuma because uni mo ba na ne nada no tumi edi nachi ate oni obi akoda wa pepe wasi nsuo de ko na uba wo pe ba won sabeka yesu obi anka na edi nachi abure Adwama wie fe no betra sa ba hu krefe na be se o ga jem se wo ye nyamsum ni mapa obebre wo nyamsum pa oba de pa ne se nka obeti ahia bubusa leta na mu da be so Nyankopon vie bubusa obo nti Nyankopon we ye ba so dem ko my warning on the book of 1 Corinthians chapter 5 verses number 9 okay 1 Corinthians wo de me pese me se wo te Bible na se ade be ti no ka sa asem verse number 9 wo de Bible wasi mi tra Paul na kasa no wasi wo tro ne kratai ma kire woni Adwamanfo ni afra ade no se ye ni Adwamanfo ni afra because one we ni ye wakoti bibi wanye pe mudi afra pe obetini obi beba Adwaman wo dem ho awasori nim okay on ne bope wa ode o hawa be ha obi
Obi emre, obi wa emre. Yeah. Or very soft, or very weak. It was when he had obobo nyama bebre no. Say any Jamanfo di afra saw them one man. Not the Gingam church member back or the Ohan Quatra so. Not the Akungam way. Baby church no. Or good their spirit won't go for unim yanko pasam. What And you are saying, until one can just want him to Bobby and send just like that to be away then. We are saying nipa so between be no on the drama. Until kwachi ashawoni ni sa. Debbie. Tie babwe. And you are saying, Jamanfo. Debbie no mo chiro mu. And then before I know me for. Name of the ba wan ya. I want some crown make. And I want some no kakọ. And you can say mu free. And you say free we say. Now for me try mu say. Obi our friend onua. Person che so be a friend say dey. Onua. Ah wo ye gidin. No you Jamanfo. No tani Jamanfo aso. No some America. No some no ka. Wan dwen obi dua spiritual church members nim. Bida nanka se mu no bi agengam na man nya mesuma se ba sa. Nti obi jam se mu nyimi odem ho. Be jam se mu nyimi odem ho. Mo wie chi na abetata mu nya bankofo no o. Obi wura inside na. Ha se odwan wa do ntwom no. Ah. Odwan wa do ntwom no. What the best sign mu nyina. Tipo my warning say obi timu man born baako. Man warning mienu. Miensa no to aso yes apa. Mu nyimi mfiri mu. Mu nyimi mfiri mu. Na nya sadwa mra no odi beto ha read the Bible. What's it? What's it dey? What's it? Muni no mo. Sa onipa no. Sa onipa no. Muni ni nidi mpo. Wow. Hallelujah. Amen. Get na podcast asem no. Yes. Abuna da no. Ya cho ni Greek ni Hebrew. It so wuhua ni papa. What the emphasis and Amen. Omi adwene no. Amen. Omi adwene no. Amen. Ko checking Hebrew no, ko checking Greek na. Gentra. Aya nyema Nsusuansuo wom a wo gya no tra dem a wonim foforo be kwakwache no e dia kwaye no she obade mfana sanka wo mi adwene no omo ni so ntam na ni wado mre na no kwagye da e de yenia panyi Solomon fa brabo no mu no owie na oka wasam che the book of Proverbs 31 verse number 2. Osemenga say Adam me ba. Adam me ba. Adam ye furu ba. Solomon kasa che the whole world. Adam me ba sheba. Adam me bo sheba. And for one day, mama. Bra. Nam krum na say maple. Oh yeah, wow, so my maple. No be nam krum and I just wear. Okay. Banchi dua kwa share skirt and okay. Ochisi. This one was a bishop skirt. Sister, bra. And then me too for say oba keep system unity. Yes. Memo bia kwa mo use the pen drive and fan be shell o system unity ni one year ube download the virus antivirus bia be we echi no obe crash with the what this Yes. bra also enye system unity bia na dey pen drive here dey ehim one year also be download the virus. Yes. Later no, what about the show one cast sister unity? Any 1 year pet no so I could say with sister unity. Yeah. I'm talking about your wife. Yes. At the same time, as I say, who's pen drive no. Yes. What the question be idea me say virus here day. I also look at the book of Deuteronomy chapter 22 verse 22. Yes, Deuteronomy. Bible nkasa. 22. Ah. 22 into about asem. Maunya. What's it say? Uno beri maybe. Hallelujah. Amen. What's we day? Uno beri maybe. So ni oba or you be da. What's we be maybe why day? So ni oba or you be da. Unse be maybe no be yira kwa da. Any. One benu. Omienu mu ade nyankopon yesa. Yenim de we akodua wo we yenim de we akodua wo mu to ahwe ni ade otifie no obi de asem any ye to ase di mu mienu nya monko ana mo nti nyankopon o testament da ona o nti be o ma ya wonti ase o to obu na ma bo no nkochi Yes. o ma de ya wan fanti ase o se ukochi be ma bi no no obi yire ana da any one benu wo memu nya ba akokra oba no beri mani nyina oba ne be ma ni nyina na yi sa boni firi wo mu me na mtwe Dabi. yi boni be na firi mu fu so jama no oba de bi mu yenim de we aduama we wanya ye ja mo a we be say so ade na odwamba ne adwamanfo oba say ni be ma Friday oba say ni ku be say day ana oba be ma no so ni ye ba akwa day oba say no ba Friday no oba no so ni obi akwa day no so ni akwa day no mo spread here day Leviticus 20:10. to get Leviticus 20:10 Was it oberima? was it Bema Ofa oberima be yire. our four Bema bi yire no Anaso okona nyonko and yire so ho. okọ ne yonko yire ho no No mo sa wade no no. mo sa wade no Ekum na yenkum oberima. adantia enso de fru wo ban mo kwaya pam
ya we mfa senka amen ase okun adwuma ya we kra na ye okun adoye ama sese mu kra hand to mouth munya bi na kanye se na okun ase oye edwa kakra woko ama bi ni wada lole fe ubetua ama driver foul ayase lole fe wayase akotua meti na ni mpefe se wutua wo hia osiko bi sa amasa etua dada enu ya asife akotua lole fe odi wayase akotua anu akoti woni mpefe se wukun bro bre nyina ye wa papa olotia ye wa ware oba emode mbofo ti wa oyire ho nya ware wo awa utia ye oba besia hard work say okoba na wo so ti fie na wo nkomma na ukoti be ye ni eyama ho kanu anu tv no Proverbs 41 Proverbs chapter 14 verse 1 papa tia oba nyansafo osini dan a wotimi boa mo atimi asifie atinya boa mo no hwe fie kwala school bibia oba yi na titini bo wuram edwa odi na nsen adwuma nkoyie wa kotiti aye ho adwuma sai wonsen so ho tie babo na oba kwasia bi no mo ba kwasia bi a wodi na bedwiri no abedwiri sa ne ma nyina me nam cho babo no dabi amo ba kwasia bi nam cho ba kwasia no bi no abesa ni nyina no abesa ni nyina oba dia fa senka wo mi adwiri ni Oni asasi ra twedi ampo ya wase oba mboni ya weso pa wodi adome ene topic e ba ne se Adwamanbo mu Nsusuansuo na no wadini bebre mesi obi ode masam sa mande odum ni star bidi me masam sa mande ani mo nyama sei unim enyo bia na ye ne deda sankofo nyina so nyo mada to se wie wo sen papa o remi mama o remi sister o remi bra o remi to nyankopon no obo wo no onim de kan wa ebebere wase ti wa ma wo ni se emugba adwama rofrof entwempra bebi ko fama de awale na asi wo ti se wo bebre babisia be ware oba chiri sa Nyankopon use word bi am with the book of Proverbs verses number 32 Bible nkasa diango Proverbs 6 verse number 32 into body Nyankopon asa wase de ofa yere no so de ofa obi yere no uniti ale dan so uniti na de oyo sa no o de se ne kra so uni ni pa ko Parim de tini yonku ni pa akofobi ni basewo o shabra basewo life emane ni buase na obenya obi wa fasika ye bro no woso bi anya catch aso di pa no na se ni pa no na kokura empepada kokura so empepada oba de hu yemabo o kan Proverbs chapter 7 verses nyango Proverbs 7 verses mi frimi dan pumam Onyankopon so otesoro otedo bi ohwefam a meni no nkasa mehwe ono ankasa hwea no hwe nipa wasase so a mehwe entetkafo no mu se mrante ni biada na ntete kwa mi hu imofre no abranto wo se mrante ne maba wa minim dia ha omo a oditire se bo 730 ubati gana kroma me boy Adwama yo man say pacha opla bonten be ne ntwe a we obi pre obi afo trotro okotwempra obi afa taxi obi afa uber okotwempra wasrefa ne fie kwan so obi kese obi so nante keke ebra adesa no enumere no anaje konkon esu wo mu hwe oba bi behia no oba bi so ti free o ofura Adwamanfo tam mena me twa Adwamanfo tam kese wa bura Adwama na ma osuro be ma na kuma sene wajija na so asoro ne nkyere ne fie sesia no omno no so bro no we akwaja hye no sesia odwa so akwaja hye no wa otetantwie nyina onam bro no mantam te babo eno so do mu otimi so be mam fina no no ayire be ma o sine ni ka kire se otimi sine ni kire be ma oba bi timi kese otimi se ope we prawo nyeme ne pe mama bi prawo mo e man su bi pe mama bi so ayde e prawo di nani ogron wa mampa wo manya den wo so jana na bo bezu aso breko si bia so wura fi bia ma me krate okokun ti babo wose osim nani ka tire oba no te sa no a otaya sa ne ma no wadwe be yo se
or your batch say why your friends gently any back go kita spirit tibabo was assume you after the body of so or better say bra ubetimi na kwate me anam de me wade and memo abuade ono o de no ma ubeka so e wa scholarship and it na me fla be hia wo scholarship no de ama o tibabo e and ma be hwe wadim ma tibabo verse number 20 no shababu num was offer for 20 sika kuda debi tibabo no se na ni fie kwan kumko wom shababu no yes okay wase on the krobon epepre and sabo dina chi jonjon medina chi jonjon later tibabo was oma odo eme ne kosi adopa kwaso e ne yemfa akonode ensepa ye ho yemfa akonode ensepa ye ho ne efie wura ni ho efie wura ni ho wotu kwan kwa chichiri kura na otimi sani ko yeah ono watimi chichiri ni ko ni ho ni ko no fa fotu kura e ntenya de ni ko baba chisia oma wudi ne chise wudi ne che awurafiem kwaso e se na ntwia ye dey okokunu ye kokunu na de ne ko mayaka no wudi ne chi jom se na ntwia de ne ko mayaka okay koku just like that yes what you go free one yes Proverbs 5 nyanko Proverbs 5 verse number 19 kwaso yenti obodi yasem ose menga say wose odosa atwini animonyam da bi e body finance okay yanko 15 yanko verse 15 no kwaso wose num wabura mu edu ye be ma trafa ko wabura mu nsuo ba ko abuya wanya ni nsuo asene firi nsuo tirem erwa na tra ho nsuo ni wabebu afiri mu aba ko na ayemontre so asutini ko ebe ye nkwana wodi ya eye wo nko a ukofu fa later wade so be bebere enye woni ho wo biara dia we di oni awo wo do wa cheche nsuo ori cheche na dum chira ana oba bi so e fan odi che kwa orange wo hwe cheche obi ni oba bi ada dana na monyam say fisa bel ko na start dumba na wie ye ni efri tise wutie me na wadwem mra ho so obadi ntu adwama ho fu ni peduam yes no ma ho konkro abeti dia na ntise Kristo ni mapa verse 2 Proverbs chapter 2 verse 10 verse 10 se nyansa bo akoma mu tise nyansa me de ma won ne ba wakoma mu na se edimbie so okre ni me dia obade dia do me so okra mu a adwempa hwe wo so adwempa be hwe wo so entiase bo ho ban entiase so be bo ho ban ebeyi wafiri bone kwan so ebeyi wafiri bone kwan so eni onipa oka nkontontisam ebeyi wafiri nipa oka nkontontisam afiri wona wagya kwantere ne ho ebetwi nipa afiri wona agya kwantere ne ho na omo konante esum kwan so wona konante sum kwan so omo mani gye bone ye ho wona wani gye bone ye ho na omo di akontontisam ebeyi wafiri oba na nani nsam se wo manyansa sam ya mi kan Nkwagyesem aba wo nkyɛn usomu a ebeyi wafiri ho aho oba na nani nsam number 1 ebeyi wafiri oba hoho a ebeyi wafiri oba hoho a oka adokodokosam ono wapo na mabo abrem kwankyerefo oba bi wo wapo ne baba abrem kwankyerefo nani mu ni dwa ne wura firi nyankopam obedi wo musasi a wura firi baba mu dan ne wura firi nyankopam ne wura firi nyankopam ko ne fie kumko owom saa oba ne fie kumko dan owom udi nachi ubewu na kwan ko isamafo o ka babo no a obagu wo de wo kan say ki wonche okay acha 7 years one of ho bia na nsane me na me try also meme bia akọ no bia dodo na wu wori si nkwankwan ja jata mi na di na chi o wasu mo akọ no nyina dodo na wu akọwi jata nam akọwi hwe Frame. Say 05595526686 050769000. Mr. WhatsApp number no mama frɛ WhatsApp only for voice no 05595526686 050769000. yes But me afre say menti unka ye wada roma ehu hello. Yes, but you didn't be a free. Because Nana Dini La Paz, Ablantia. With you. Oh, Oba dear Yahweh in Slow. It's also. Lesso. What did the Oba dear Diasmo Abraye? Oh, Homodiane. Yakasi ever fadi bege Juma. Maybe 2 and a mongo. Na Yama Ubra or Bre. Any amount for more de air bow and yakwa. So, say,
wonhyira w'aboafoɔ akenkaefoɔ ne wɔn a wɔwɔ adwempa hɔ akɔmɔfa de tie asɛmpa ne nyinaa na daakye bi no nnipa bi a anyɛ yeraba wɔ asase yi so wɔ adeɛ nti n'anim kyerɛ yɛ awie ahoɔden a wahwere ɔnhyɛ w'anan mu ɔkɔ so nkurukura wo wɔnte n'anim nkyerɛ wo sɛdeɛ bɛyɛ a da biara da yɛbɛnya asɛm foforɔ ate afiri wɔ hɔ yɛso yɛtu ho anammɔ na mpoa yɛdi anim ama yɛabɛyɛ ɔbɔ adeɛ yɛawɛ mma kristo nhyira a ɔne wɔ akenkafoɔ no nyinaa atomki amen. About the Insha Baby, on your Akuma Swadi. Who Yankopo, or my one with the book of Hebrews, chapter 13, verse 4. Hebrews 13, 4. Verse number 4. Who did Bible? Was he 1 year? What Was he in your Wadiani? Wongu awariam pamufin. The Akotia Begum Fanum Panufi, on the Namsa. Papa be or no, O to Kwananere, O to Kwayu. A Bob and Bibiano, or Pejan a bag up on the Eso. Medianum. And dear condom. No, sir, I demand also, yes. Ginum communities all quadia, wow. Those who commission me won't move ye. And not say no more of your dear day. Yes, also Obamabo. Now for the Jama, grow. Yes, some more. Obamabo. Nsusuansuo. Ati, instead down so no. Bet me a quack of web the mamma Shanagira. Ati, also by your was some dead. Wadipa bejira okan the book of professor wadipa bejira from some one time. Hello Pacho, maybe I can say free. Apostle Midiani opening Thomas Mikasa free Otafuma for Kumasi. Did you down opening Thomas? Manema Mudio. Amen. One Omana Uni Omudi Jumano. Amen. Apostle Udim. Ne utna se na se osa sia. Le faten. Na nedia ninya quotation 27. Wow. We kwa de mantini afa na asofo akonfo won samli de ninya 41. Apostle ne wo se wo preach asia na madie we very say Exodus chapter 20. Wow. Na ma sa asia free wine no na me hwew. Na me hwew. O se ne emra no de to sonson no. And I'm paying what you want. Ba asia fa so. And a wawa mu amaye. Amen. Tabia mi nya konya o fi di kese so me ka kire wi ase nyira se. O pese unya enkwa, o tunya memra nsam kuna unya nkwa. Empa. O se obo adie mi se adwama ye na tuwade a wo mpe. Ana o ka kire ne ma wo so no ombe nanti se emo adwaman. Se potensi akudu a wo yagu ho. En he adwama wo Nsusuansuo. Not that the creator now boy and the premier or the Maya, and the Maya in the area and the circle. And a state and to daddy. Who yourself to buy where we have some of one in my name to them for the air time. That's how no about that now home bed or the made the much in good jam. Say, Papa the boy, not our boy, no, here. Oh, open. Aya na ya me see ya asofo eguye wiase we busa won ho se wo ya asofo na tini ati asori na nipa di won ati na ya na anya no wanwa opani enye nyina ya ye ho se obo ade esubampa na friend say ya kubo wo na friend ade si ye mra na enkere tu obo ade. Amen. Amen. Obadi nsha bebre onyo so onyo akoma so ade ma wo. Okay, Ephesians chapter 5 verse 3. Colossians 3 verse 5. Ephesians 5:3. Ephesians chapter 5. Yeah. Verse 3. What's the meaning saying? Boni yesi kwan. Boni yesi kwan obechrawo. Na Adwamanbo. Adwamanbo. Efidie yo. Bookkeeper. O lot na man ka beka say invent number. Wato. Fidie yo. Efidie yo Jaman mitini pagba Jaman say efidie yo bebie fia no nko bebie fi. Just passa tan poto. Eni bread ye. Aba. Mama ye mmodi wo mumu. Said yes ahotefo. Kristo ni babrusa so 40 aso dem wo yire. Kakisti mo wo yire. Aso de penit mo wo yire. Konto vi nkokura omwa na yo mmerwa ana mrante ni mabanu egumba ti Christian brother. Christian sister. A man from them was the and one and memegum ye the LY. Man che be wie chere da bia mo ba ko jira no.
obaso nyame o ba be eche no unhuru nyame sumu adodode da bia ate na wo so obehunu adodode ni bi no so no spirit betimi amawanya but at the same time we yeso nya fe uti be pache yes kam just obewu tantanta obeyade de dem ma wo fa pro ekita Nsusuansuo me time me twa so enya sa mitimi fa course yes because me come anymore. Hello Pacho, di baby akasa free. Hello, Pastor, good evening. Good evening. Pastor, me dey get the one kasa fi apetia. Kasa free. Apetia. Mi cha kwatia fo nyina. Papa. Ya we na yo chira wan. Amen. O chira ba na ye te o sem pa ya shatia. Anta babo bi on man kan yan fa ye ho. And some way and tibi wa sorry them. Akrokro dead net den kwan ye katre. Eti ati asori dem stamp nye nye onyankopon yawe ne ma. Yawe nyame o shiraw. Ono kese. Na ye te won kan na da odi Nkwagyesem yi ma ye di. Ade ma ye so ahodene. Amen. Yawe nyame ne ma ye so ahodene. Na ye ntumi nya de ono hwehwe. Na usane na ni onyan mu ayaye nyiraba. Na me wa asebi kire ma adwen kakra. Iti wada ro. Enne wa ma yehu. Nsusuansuo e wa Adwamanbo. Na sa woni obi kempna nsa na maware a. Enu mu Nsusuansuo ehu woni fache no. Mo be ni sen. Depending asori awoko. Te ahunu mo abadwaman di akowo. Ene kare ni podi ankasa akora kwasa o problem. But ne yaji kwa mizi abenti. Nyasanga problem wonti the best thing is Adwamanmu na wode worry dia. Esa o ma won pa bu mo ye di na u pa so bi ko na sa wadwene. Na bobuasu. Enyese ba akokọ na ba akonko, ba akwaje ba akunyini. Simonya problem. Cause ese mu ye team up. Cause awariam na mo de bai. To kind the book of 1 Corinthians 7. 1 Corinthians chapter 7 verse 2. Verse number 2. Yete Nkwagyesem. Ose de en. Na Adwamanbo nti. Obane ba bia nya ono ane yire. Na oba bia nya ono ane kunu. Oba bia so nya ono ane kunu. Okunu ma oyire de yese. Okunu ma oyire de yese. Oyire ma okunu de yese. Oyire ma okunu de yese. Oyire eni ni pedua so tumi. Oyire ni pedua so tumi. Nemo okunu. Me bakasem. Okunu so eni ni pedua so tumi. Nemo oyire. Mo mfa mo ho nkame mo. Mo mfa mo ho nkame mo. Adentia mo de kwa kame ho a. Ma fa sa suban bi pen. Wa hwe ni e pe ba kwa tepraka. Yeah. Ba ko tiaba. Old business. Cause in old business that. Mo fa mo ho nkame mo. Jisa mu ba no preso. Jisa mu ye no preso say. Mo betena o kakra. Mo tena o kakra. Mo tum weso mo mpaibo. What we say ade ne ye ni krampo no mpa. What dey be preach about awo. Me the way ba be sia our teachers dem say say me boabo ska na me to airtime be 2 months. Answer me tinya start because part 1 part 2 part 3 no. Go me ba 2 times a week. Eti no me timi just ewa. Me so wadi mo atini ni aware ne kwan wa. Say me chen number aware me ba wadi mu a. Me say da nipa be suru off. On na akwa accidental one. Accidental marriage. Ono a je say enye oba wo do no nye be ma ope no e na ba na accident na dani aware ye. Hwe ase ka da be gije sa. Eh mam fan to body adwa ye beto aso. Hello Pacho di be akasa free. Oh, you're from Debra, me kaso Me tunka ye wadaruma. You're from Debra, me kaso adenta. Idio. So for we the wakasa pa ma nyame shira we bre pa me wo problem pa ma so mi ya ma ba form one ma just my boss o me di pa I disappointed in me ma just me nyama pa nyina block nyama pack e ba makwa mu nyina just nyama sense me di ne krama no fiti be 7 years ni nti o wa dream pa ma me o say akaka kra bi nanka to be kwanga to many no na ma nyina twa kwa chize this is my depression pa ma adream the be adream so for any easy so pa sorry because I sorry the cost sorry pa me ko president Bumpa na who are Becca says, not that team. Worry.
If I should be a film like maybe school, maybe pay you my make about for my friend. And they say this and say, Jaman Union Free. Oh, for you, money I'm a 2 now, so many man are saying, I could into the past, sorry, by boom. Now, what the other 2 and who branch they do identify as a bit better. Oh, I cried, you're more than 30 branches or cry. Okay, and the next one, my dear, okay, my home, my dinner, and my matter. Oh, my dear, yeah. Saturday, yes, Saturdays. Why? How to pray. Now, wait me about buying or with them. Hello, but you maybe I can free. Hello. Yes, sir. Hello. Yes, sir, but Tunka. You say, hey, you have to do a quotation, and see, I'm going to this screen. Abanye wadaruma mesremu saze muka but michimachiremu a mesi ansa na metimi ameye abeyi no age se metro quotations na me de be program no na me de akoma MCR fo no edi me preach ya quotation gu mitrim o de obi say me quotation say ya de mba na me di koma o masanka apem ko be na atro edi me nyo bia me preach ya quotation no say be matwere krame start the program na papa na me kotu edi me sawa dan roma every pemono ye hwe na ye to airtime no kwache kakra mbepon an ye me preach we no obi betimi atro nti epon a obetimi di agusu me sawa dan roma yes ye kotu o munya boto no mti no mo yeah only obi so atro 20 something ma kwa so atro 40 something me sawa dan roma me sremo tina me se mo nso masene me nya more time metimi bi ato wono me di ama quotation time say maybe in a famous quotation in your day, Enguso. No quotation I day, Eguso, Sabin be matro, no didn't Eguso. It's a wadama. My children still. Been short quotation, Gitamins as in a medium. Sama, Opa Bisam questions, I may go to quotation. Let me go to quotation bar. And no better than MCA for Saka and T. Yagusu Kakra, Kakraka, Yaquin. Why? Damasi. Our age now. Hello, but you're the free. Meet you, Adwamanbo. What's your house, mommy? Sorry, my sister was not made bad Lavona, but probably obey and the but I say, I will follow and the song that ba kasakasa ka krebi na ekire no na oba na wo fo no sa press ze let na wale omuma no but ekire na eye ina for the mejima se na ye ba na e ho si let's say some 3 months to 4 months ejima emba le ebu alo na previous ya tise le prema dan fu gen sana akon ha ko ejima. I remember you want me to ask you. Oh, sorry. That's on sorry. Also for money, why? That's nothing. Okay, but in shall we pray? Jude chapter 1, verse 7. Jude 1, Jude 7. Jude only chapter 18. Jude 7. Jude 7. To 1 7. Will be big match. Or say, said you Sodom ni Gomorrah. Said you Sodom and Gomorrah. Ninkroa and the down. Now, what year ye no more year ye man the Kobabo bachelor. Now, you want who made drama? What your woman, dear bad, no coding on for French. A Paris happy, no coding on for French. When you get to the also just I said to a woman soon. I said to a woman soon. Now, we're cramping now, when the 5 women wait for say, road the papa mumpo obano obani be manu na mo amu ye gay mo de mo Jimmy papa when put into the gay wo de Nyankopon dwa kase papa was he want to the book of verse Romans chapter 1 Romans verse 24 chapter 1 verse number 24 what's been say what amanamamu for we de musubo Onyankopon agya o nipa na mefi omakoma podom e woni pa akonobonim so mo nipadua da se nipa mo nipadua mo de mo bom nipadua da pa mo wasesa Nyankopon no kone de oba be se no ayene se me de mi wagi mi pa wo me na mka che
wasesa Nyankopɔn no korɛ no wasesa Nyankopɔn no korɛ no ɛde ade atoro do no kɔ fa oba mpo ye nom ye ebedi na chi do ebedi na be ma ukɔfa nyonko be ma spirit be na ebetra mu ti babo wɔn fɛde de enne be ma mfɛre de no nam kroma hya abo de bibia akɔpɛ bibi se weyi o se nkwala ntoma go wɔsoma bɔ ye so bɔ ade kɔfusa nkwala ntoma go nkwala na pin hyehyɛ obo se toletro se nkwala pampers ne gu ne bo so ono abonufo he babo num ye Onyankopɔn agya Onyankopɔn se wagya mama ni wakɔnɔ na one ma ne ma be sia pa I don't know from no fire bia oba no panu a ono babo so oba ma anya ne ho ade no wasesa de emfa ne kwan so oba na sesa de emfa ne kwan so sa na madam so be ma wo so babo so onko ware oba no wagya wonu oba ho ono so wagya so onpo ba biom emo mo fefo madam ko no be ma pa bone to bone madam ya da be ya da pade o manya ketia Nyankopɔn se mu dia ketia pa mu dia ketia ba mo so de mo de na nyu obi jese nye spirit bi mpo na fi obi chempo na eba da bi mu mi fe ye hu yo mo de so betua mo kapa papa o be di debate o la show wa kasa wona mo kwa to hyehyɛ obo pampers woto hyehyɛ wona mo nyina woto hyehyɛ o ya le papa said your mom say ye mwambu se mo be kro Nyankopɔn nim de enti mo be kro wo Nyankopɔn nim de enti Onyankopɔn so we yo mama adwena emfra bi emfra na ye bi na me de me ho ye me right wo bo ni right so amunya de emfata Onyankopɔn se wo ye de emfata wo wagya wo ti de wo ye na de emfata de do how ni musuo be bra wo oba de wo ye mabo amen hello bacho ni be be akasa free kose Apostle Okunie asempani ni tem de futu we tem de catchere ye aye flef eno a ana oka rest of Apostle yes started quotations ni na 35 okay 35 on the ubachila kwadoro ho ye additional ba ko se okwadofo nensa ode ko nanu mumpo yo ye fa yo so adro na ye nkrofo me no den ko be ade anka me se nko ba be ka me nka me be fo aso e be me be ni se asempa ni nyina akwa na wie ye no anke bi ni se akwa na wie ye na nka ni bi a se ni me se ni sorry feel ho ana me to ya ko jare nenzo so no course no mo quotation ye dey actually the follow me mo no ko asi say na be se tenu ai e dey no sa le basa what ya say na wie dey na quotation na be nya free am for questions o mo be 70 na mo atana wa akopem say WhatsApp yi die nyina be ba nsa no wo be so le free wa so le free because no a chill 60 no don't mean sorry for the home. Amen. The quotation in the best or bad day I was say, who not preach you to Johnny Napa, sorry. You could jare and answer. And on the hard, and as a man part and dear. Because that's one of the quotations never. Wake up no give choreograph, but I could be a bum team. Oh, it is a woman no more school. Over Musa say, a dear. Oh, kusa. Osi ya waso mpese opese huzu ti obi so nsem na ofe mu aba because obi wo baby sa question ni akotu na ebi uzo adwenem hello bacho di be kasa free hello Bentu nkai wadaruma hello mami pacho kasa Pepa Apostle Nyankopɔn Nhyira amen me tiu pa na ende ade kyerɛ no me pesimi bisa bibi Esrawo na sɛ ekoba sɛ woni nipa no adwama mu na mo atena ɛna mo awo nkwala wie no ade kyerɛ mu ti sɛ na mo kanya me hyɛmu ya na abehu sɛ enye aso si be ma nya ho ade awonye onye sa na uchu ho free no say ezo wanye mo aye
Only be man akwa wa here ansa na wo koi. Nene na wo ukola be no. Oh. Na so nya ne ho ade. E pa cha wo abusia. Se ayenyi a yes me so ma hunu se eye bone. Afede. Nkese nkwe ne ho ade wo nye na ba se. Se di onya ori fru nche wanya wie. Ose na Se musu ntie nyankopɔ asɛm. Se ohun se wa bo trailer. Hello. Who says wa bo trailer ntino se be bia waduru de wopa pa wo trailer no fan head nko. Oko be jime nya bi fo de akotwe de akofa load foforo. Edi wo mu na se o ma nkrofo frɛ no. Na ma obusuafo hu ni se ba bia aduru de o mu nye kase mu nye den emfrim. Oni wo ya oba a wo tija no. Wa obusua bi wona musuma so aka wo to wo ba je se nantwi adan. Itino ma nkrofo hu no munye ne kakra bi ma wo na tra wa ade ase. Why? No ko na onye na me. Kakra no fo na ono so onye no. Hey! Na wo kwa sorry. Me pata me ko. I me ko se me kwaisi na ma huta. Azie na wo tim na wa 5 no. That is what I refer to that name. 5. I will 5 in area and my mother who has started. And I ain't catch us on no. Omni by my friend, omni by my nakasa. And about my young Kobe. And also, hey, mammy, Mobi, wait, Cock Fraser, yes, of one upon America, just apostle Quajima see. Messi, on Fremo, non Casan Tremo, Namon Quayamwadi, and your crowd, Namore, yet Pewana, ye crojay. So what did Tiason Mudia? Yes, will be Samuel, Poppy Sano. Mani woo how. Some person near Jim tight, now so dear moon down quite and young Fremunchai. Adain, okay, the book of 2 Corinthians says, I said the Nippon Mope. You must show my mafa. Hey, the baby, I don't know. Hey, Sabatimpo, and a Sunday, and then baby, I'm not dear. Yanko. Yes. Koso. Eyempo anasa bofo bo frisuruba. Ebe ka sem pafo frochire yin a. Na brand na Galatians 1. Galatians 1. Verse number 8. Verse 8. Na se impo. Osempo. Yen. Ana abofo bo. Efrisuruba be ka sem pafo fro bi kire mu a. E kire de yen kan na. E ka de yen kan no a. Onue. Said ye can. Said ye can na me can free Old Testament they be New Testament. Sa ye can biom say. So we be kasem. So we be kasem pafo fro ti wo jamu. Na mo dem prache no. Hwe. Man ka je so wo a wo de wo ni oba anyem na ne wo a chese ma ware. Eno man ka je de nkwala ne wale. Man ka je so nkwala ne je se ma wale. Ti babu wo de ne nya dwama yo se mo twempra. We baba koso. Koso e. Na fe enipa. E fe enipa. Ena me pese me twetwe mba mafa. Mu asore no. Mo pe crowd. Ntwa jaom o metram. Anase nyankopon. Anase mu do nyankopon. Na se me hwese me so di pani. Na se mo pese mo so di pani na dom ne baba dem ho dia. Na me da so so di pani. Ene mu da so ko so di pani a. Ene na me ye Kristo. Ene na mu ye Kristo na akwa na wasoma mo. Da bi. Ese mo timi ka chem se mo kwaya mo ho ade. Omo de no nya dwaman, omo abu adwaman ne dia wo. Ti omo no mo twempra say because onyo mo ntomo ye mpratwefo. Yes. Only about trying on Yanwadi, I am praying because I won't go for Baufobionaki. Modian Yamprachi. You want now preach about the Prachi of your mind. And a Yaman also gave one a pine, also gave one a pine, also one a pine. Aha, and I'm Prachi. You're the netty. On your one, yet more temperate. Yanko. Hello, Patrick, because free. But you're from me, I'm a Cassafia Timota. Apostle person ka say ya wen hira wo njuma pa ye pa. Amen. Don't too kwandem. Amen. Apostle Pacho about a German we know issue no. But advance so because no. Abai meso Adwamanbo no beti. No dey how Adwamanbo went to so a. Jama ka say jama is one. Jama say the generative that is the power. When was power the power. Sabi obi bobi den dey a wo mi sabi mi preach. Obi den na jiji wa yaso mtia. What's it? I'm taking reason. Chewe. Nka me kan say once technology abai internet and so na jama bona kwa dina super kwa internet ni wo boko we prema ba we kana se nye easy aye komo ho
Ukwana huye wa de kampo na about to say add small one. We put one be over first will be if you Mate, watch you any problem. Watch you any problem. But I buy any how that the boss was share would when you untimi nisu ye. Oko jesi Adwamanbo. Na Adwamanbo crop obi no bi na mo a eno obi no bi ti be kasa ne yere. Ati Adwamanbo. So for mom and I saw just yen preaching for home. Na me mesentias ye bi no bi afrem you so tia so mu a. Anu adi na so pe nyi team. Just a crime master team. Anu adre. Ye trust ya na so ya nsom nya mo mpa ya. En zongo first pass zongo. Na ka ho na discipline na kasa wo. So ban na zongo mai wa se papa. Adwaman. Ashetu ni Adwaman. Ashetu. Ye memuna. First, ka memuna kwa waria na ka ene. Dai waso sakraman. Na Kristosum zongo Adwamado kura sey nyina. Na miswa yira. Odi salawie ya no kwa kodia na ya sala so aka. Odi bronya wie no kwa kodia na ya si bronya. Aba. Alo pa jodi me be aka safri. Kaswa. Chora ande pa ya mishirao. Oba de na ya de. Ali shirao pa no kwa mo. Amen. Ano da pa kaswa boy do ko sa no kale. Amon ya binu twinu chen. Afọ mu ye ma ko na tin ya fa no kwisi rin kramo fa no kwisi no. Na ma ko sa na ba. Ni ya ba ko no mu ye mu na mu so kwisi no ma ye ni ye mo kwisi. And mu so mu ya ta ko no wa bora. Ada ti o ma kwisi. Oh, very poor network into about the insha bebre. Nansa die bi obi san ma me mpesa na me be ko konkronkro so. Se ti sa so dia sa kro no omo hwe mu ye yesi kro bi di afahye na omudi ni atopa afahye na we di asesa no enye sei enye baako kra minim se mo kra dem kamo discipline afahye ni aw ba ma no ta no ba to bunipa hey afahye oh Ghana ni future say no credit Komo the sense anima me no ni se be di ba adwuma ntiri me yam se no we kro asem gese me nyapanyi bi ofi kro ma bi se eyemrante na eye ana se kro na ahye so omonye se kro bi se na se kro na aye dia ene me de babu begu aho pa cause ye jamrante my world krom eh na nyemi ye tibi bodde wuro kro bi su ka gese mrante nkwada ntam mai wan kwada ntam abai wa kwala nam krom ani ache no kro bi hi so de oye no obi su de ya jaum so mu nyina mra abontene no bia ba mataro ba to bupa na panyimu gira no ore no no kura na say yentro mi de me say nya fa bia na yie bi no ba na boys bi no mo yo mayi say ti sapa na dia na mo bi yie na enye say sa na mo tetifo no yie dia na nanom na ba bia wiase adura no bia ba mo nsesam na me nyiri say tetifo amamre kai. Hello, good evening. Good evening. Because I see like Casual Liberia camp. Meet you at Aroma. So the person so member as foreign meet you at a lockdown when I started meet you. And what you feel? Ram here maintains a branch in the about Casual member. I but you know about Casual. Free or fan call, but some of my direct or direction or Casual say time a break. A chiro baby but the person me who ni na o de fa Casual na mana ofa o me direction why Casual 5 branches no bi wa man from Casual Nsusuansuo na no bi wa Casual kakraba na ba ko so ofanko ni o Casual me we ankasa we are why we ni nchen wa hello ba joni me bi akasa free ko se hello Mentu nkai wada Roma. Fashion boni be na. Obi akra fi di kro mu se okodi afashe okoya na okobu atopa.
Hey, mo ye bibi you. Na to be kumu. Hello, but you dey make us free. I'm 25. It's your other Roma. And then the master pan or come. And we should be a man, my brother. I said, don't see a message. Come in, Sabi, I can't spiritual marriage. Oh, I'm going to say 6 months and I'm going to be baby here and get the problem standing in us. why the infant son come? The level fit me up and me. But as you share who said, you suddenly need me. Upon her say, not to me, my soul say, and then answer a year quantity, and my soul after away. Open mobile non fighting. Sabrin Swan or Gonzamo Shima at the Bremen, I miss more friendly people for no more friendly. Intended. Papa, Mr. Bible. To Gidiana Mon, put a fear her po. The morning church and Ebano. The doba the hour, and then can church and Medebano. A year no sa topic the mammy. Then I say, him say, obey ye bin wajuma. Paso sunny bin munti. This anchor, dear mammy, some informanema. Obiwa win or tick a gamine on a soon. But only Nsusuansuo. No piano, but Yaneda. No piano, Yaneda, Madame Catcho. Twas with your mamba, for 2 3. No bed piano, Yaneda. Yabeme piano, Yaneda, sister. Ate, when me papa to Nizwa. Abehunu. Actual near my be quiet, any day tono. Then may be any much. If any ever go away, quiet say, Yanko Catcher say, where your ye into the year and say. Hello, Patroni, maybe I can free. Hello, Apostle Nkwagyesem. But your friend Elvis, because I see Adwamanbo. It's your Adwamanbo for you now. Amen. Apostle, is it a man? I'm doing now. Hey, before you man, I said, give you no sir. Amen. Amen. The chance over my case and bunny be now. As my bomb was a person in the Kanaka. It's you. As my Monday, Nambo Pompa, Afghanistan, Kawa. Oh, boy, to me, Mena Mumbi, but my Pompire saying Uncle Farmer. But like you go at your mouth, and my corner crab, like you want to cry, like when you cry, is a measures any panocra. Indeed, Uncle Fona, O Pompire Sufena, or Nessa account. I'm more just saying, Sana Manamania, and somebody out, Okato, would you want to meet Pani Mujadia? Into me. Yes, to be any, I don't know, because Okato, as I want to give her a bear party. Untimi ade o bompaye o so a machemidi me so ma bompaye so for ade so akono bone ho ene djoma ho impe ma amati jam so bompaye ena de untimi o pasta untimi da enye kra enti ekmi da se pa ne unsama de bia de brand me sha pa amen obadi ya we sha Colossians chapter 3:5 Colossians chapter 3 ode tie ba no verse number 5 was enti munkum makwa wasa kumwakwa person chose nya self control when the catch us ware jaman to atwa ubenya tinka wo ni paduam kumakwa wasa so it wan kumakwa ne dia obafa ura na upie abadwamambo kumwakwa no wo dia ben adwamambo obi catch us aware etimi twa adwamambo tia wo boa akono wo ni paduam wa ma umpa ma nya dene ni wa ba ba nka ho no one come akwa self control dia ebeje wonsam yes efidie yo just one come akwa na be ye niam bia efidie yo kono se so e no be kono ba besia o da bi pesa make kan sam ne abure jaman no ma si se no be ma ni oba ada o no akra ne yesu okoya dia ba no okọ ba foforo nchen wo bro ba ni bi da ne nchen hello, but you didn't have your gas free. Amen. Oh, who's that? Within the moment. Mohammed with you.
Mohammed with you. Malo volume. Okay. Ayi, mpacho, wow, ya wana okano. Yeah. Apart actually my jamba na nyoma be stay. Ye Muslim for kwa ye friend ya Allah. Ya Allah, ya oko Saudi Arabia. The way na, oka ya Allah. Ya Allah. Meme wo Muslim nyina me nimuta nyankopon ni bin na ya Allah no ya no. No for the real name for the title now. Ya Allah. Adwamanbo sama o kanu so no. Adia ni di papa. Muhammad. Slow down. Yeah, this is the me no kasa kura oba frame line so pa. Oba so akọ take ya chi no. Ma chini wo through ta ma men kasa kura be du ba bi kura me sum da bia me ne oba be da na me ho afọ. Aw. Second, me no to the sia me ya kasa ma ni da second me ni ba tena me ni obi anya da. Me ho afọ no. Obi awaro. Iti ma boy ho pa ya ta. Bo pa ya slow. Na twu free Adwamanbo no. Sa ho ta ya na ma sa kemba ni nyina. Oi, ene mo dos papa. Go sake abem asake nyina na so mo dos. Ye. Ta Muhammad. Me huna man wo nsam misra mo fo mo kodi wai. Srawa o freedom. Ye. Iso sma say, nkrimo sma say. Ye. Ghana ye. Pesa kabam. Hello, Pacho, di bebe akase free. Pacho ndini ni kase free buakwa. It's you. Pacho mkusa jamani sana mchemana. Media wari. Na nipana na media wari. Okay. So problem is. Problem is. Oh. Na use obama boy na yankopon paso ekraleta. Ife na ya taka kabinegu. Wari ya sokwa nche. Oh, about the home about also state. Why worry my wife? Ukun se do mpena ni agency se bade. Ministry kwa na se na. Yeah. About the fakom ma papa munyadi. Why? Was so far man here. About the encounter no yoso. Okay. Ejamanu ba obi on mu amana wari o. Oba na Adwaman no obeba be say ola keke. Etu kwapre be ya wade awia oboa mfa nkosi ba bia da. Mbabro mu saa me beba wade chichis me se anu de me pay more time. Isabo for me number is 0242 327172. Oba na so masene na me ntime prepare. Amanfo pe awade chichis na nya wade mbekeka me be counsel nya ma kire wo. Me di bible pa na be teach you na wan use quotation wa be say what of video. Where the Mr. Bambo, where the me here about ye, Adam Sembram. Maybe I'm the man who Rebecca just say, Davio. There will be a book counselor, who bet me a coward so much. But we the me, I told me when about when I say, Ekasa, you'll be a dream. You'll be a Yamagin and back catch the walk. Hello, but you're the free. Hello. Yes, sir. Hello, Bejoso. Utie me na yam jejewo. Enya me na utie ya asam na. Wasam. Home na e pa asam no. Na wona wo fom kwan eti otwe asikwam. Hello. I said it's imagine. With you. Yeah, sorry. Let me see so for that. Oh, she is a little na can or catching the girl that I'm here. The same many in as national money will say, subsidy yard. But I say, we say, a solid about subsidy yard and was so many on your papa. On your papa. On free hour. Open your house, because some money, so for the casa password just wording Nkwagyesem. Yeah. Mama ni enya wa sori masem na waka wo. What in sorry ya. Enne abu asofo akotutu nro e dia be den. Abetiti sori wo Nyankopon diri mu so mama ni
na nya wo de na wate no a obi ye boni wo mu na abema na aboma nyini wa ne ka kira o kaje se mo sa quotation nya sa na opa kire wo de Nyankopɔn di a wate ni Satan di a wabete e no ka wasam na nya wo so dia wo ye ma check numbers 20 na control no ana wo ka je say ye mani mom nyini because we can the book of the book of Isaiah chapter 3 verse 16 the Bible Isaiah chapter 3 I so for ka je so tie me record na kwa no verse 16 what is ka je se mo mani mom nyini no bin quote quotation ka je se mo fa mana so mo de bana so dem dia Onyankopɔn betua ne ka papa yes mo mani mom nyini ye me ma ya wa dia afra me so for bi so afra no ho so for bi so afra obi and obi akotu aduro no de Bible ato so and o se ye mani mom nyini ono de akotu aduro de Bible ato so itiri nyina ni ase ye Kristosum yesum nyame na nya wodie na wo fu se Nyankopɔn afra na wo ma nipa 20 say for mo so ka je ye mani mom nyini e fo kitu a wadimi ahwe so wodi nsori ya bu no te Bible wo si Zekawenfo wo se asobi dia so for yesu wenfo wo so inensu twam no Bible kasa awurade sɛ mam kyɛn sɛ Isaac sɛ awurade sɛ mam kyɛn sɛ onipa ba medi wasi asɔre ne so wɛmfoɔ tie m'anim asɛm bɔm kokoma me na bɔ ɔman ne kokoma me sɛ mesi ɔbɔneɛfoɔ sɛ wɔnkɛkyɛ church member no wɔdi bɔne ne sɛ ɛwɔ na wɔbɛwuo sɛ wɔdi bɔne wɔbɛwu woammɔ ne kokɔ wankasa nkyerɛ no antwe ɔbɔneɛfoɔ no mfiri ne kɔ bɔne so ɔmɛnya nkwa ɔno bɛwu na mu nwam deɛ member ne ɔbɛwɔ ne bɔne mu o nanso ne na ne mogya ne deɛ wo nsɛm na mɛbusa ɔse ne mogya wobisa yɛ dɛn ɛfiri wo sɛm ɛti wode ma ne mɔm nyini na mogya wobɛkyɛ baabi yɛbɛsa afiri ma ne mɔm nyini wɔ asɔ dɛm o ma ne mɔm nyini ɛwɔ asɔ dɛm o ɔse ne mogya yɛbɛbisa afiri wo nkyɛn but obi a wakɔte asɔre na ɔde awatu aduro ne baabo ato so no ɔno ne nyini mogya wofɔ because ɔno na ɔwakɔtu no aduro but woasɔre dɛm wɔ deɛ mema sɔre dɛm didi agorɔ hyɛ gbɛmɛ se ta dɛm wɔ no a mɛdi mogya no wofɔ hallelujah hwɛ wɔsɔfo awutie bi wo a woyɛ saa de no bia no mo yale mo ɛsɛ mo hɛ m'anim wɔma ne mmom nyini mo baabo kɔtu kɛkɛ wonti ase wokɔtu kɛkɛ na mo kyerɛkyerɛ mo hunu akwa wɔma ne mmom nyini yɛ nsɔre a atetetete yɛgye Nyankopɔn di atoto so atutu nnura akɔmfoɔ bɛwura mu neɛ ɛka saa ɛna ɔso wɔgya obi amɔ ne di no ɔmfa nyɛ nkɔ na nyɛ wodeɛ na watena wɔ so wode ɔmo kɔ heaven no a na akɔma na bɔma nyini hɔ na gye so ɔno ate dɛm hɔ ɔno so di nkwasi asɛm ti no yɛnya wo na obiaa nyɛ dɛ nti no ɔma yɛnyina yɛ aboro pɛpɛpɛ yɛnyina yɛ aboro pɛpɛpɛ abɛdehyi oginisio yɛnyina yɛ aboro pɛpɛpɛ ti dɛm nti wenka na jimi na ɔmu nyina jimi wɔ dɛm hɔ no masa hello patro di baabi akasa fire Baba. Yes, sir. Good evening. Meji osuo. Papa ya misiao. Oji ansu mame. Na won tu kom. Amen. Grandpa I want to say I was sure someone da. Na papa nsema o kinya me ahama. Nsem no ama mi ti kwa ehhehhe. Because we can't really explain Amado yes the night. Na me name mama sada. Papa. Kuse. Papa will sell. Na kese. I want to say Bakoso. Mamba dum ya Nkwagyesem. Na bibia no. Eya ashe kutuku. Ati. Body homabo. Bi odi obi achi o ware odi oba wo ka oba na pe oba ye korafo life oba house mo de na ira koda wo nso oba na nkasa oba wa kwem no ni bi oba ye oba na oba wa kwem no ni oba ye be me bi oba wa kwem ni bi oba ye soma no o mi se wo che so oba boye mu ni me nyina anom oba ati manya so onya ska o hwe akoma oyi no huhum na no odi rough repent yes obade so be hu mabo ma ya we hu se tebia wakwo mpe mani hunu nyesa wotim na wotutum krane ye nyina nka nim tutum krane alo ba jodi be bia kasa free mentum kai hello yes sir Mejuso. But human rights, no. Human rights, no. I say, you move as well, you want to Christian, because the young one, the plan of Bob Levy and Fata. Now, walk up and say, I'm in a
That was a woman right now, by no. The roof of Sudia was woman right now. I am a Japan Congo, and we are here. I'm a Unipa Pipiano. By the word of God, the new human right be a move. Okay, seven ni panitia. Who the right to free asemunum? No, Nankasa so jar the right in him. No man can control the penny. Where the Naira? Where the Naira? Ha. Rabeji Bebwa Mwaka, Chemabwa Munesi, no, not Dawson. Ye preaching, no. Because someone you say, tell us what serious. I'm a reasia ye to your brother be reasia to say no can mebwa be good and better who pa make us watch channel pa me tell you man up ansia only other for man and papa me say one up modia or you be amediaba e ka wabra bo say how be that was be froso ojoman for be ko okron for be ko amro be ko udini be ko omu nyina e ko pe nyanya me say do mo ko omo kwa pe de be bo de aba no a be bo adi yie no mo ko pe na nyanya me say do mo ko je so dem be bre won mo a prayer can be on more. I'm not for going in and such a fool. When you post the body back was a carabia, eligible. But your prayer can be on more. You pay going in a little cramasro. When you go so be no as a canadian. Open now, cause some of you insurance shop copy on Yamaso. Yes, I'm a year, Akoso. That is such any hot. I tell someone back just a woman in Mummy, and I saw them was some. Debbie, what did Solia? I saw will be at the Tenwasam. And what then I saw them or money paid do. Many people do when you are so. But you for the woman, Casacheno, no one, no only left and right. You could have. Hello, but you didn't be a casa free. Your father me and me and Sapani and Quamanoni. Your 5 young Quamanoni. Hello? Hello? Yes, sir. The Joseph Nkwagyesem. Good evening. Good evening. Pastor. Obade ya wenshira one onyuma pa oye. Onshira so mami. Onshira pa. Adwamanbo asoma okan de yen yutu na koma yen. Oh. Yutu no. On fanboy find girl ni Jimmy no. You tell me if you want to be bound so no. Na fanboy Joseph na fanboy Joseph. You mo bone utimi itese. Enye izo. Is there preaching now you put man every muka crank. Somebody is Jama quotation. It's quotation into mention. And then make a proof requirement. First Corinthians chapter 1 verse 6:18. It says Uber Jama and quotation. No. And no make quite a yeah. Why are they? Aqua, we are okay. Young Kumakwai, and you used to do a better class. Would do any show cry, they were the bunny, and no cry, yes, a moon. Yes, Aqua, the young Kumuno, Aqua Kumuno, a general Bebreso, Obi Kumunaqua wanted bad dressing. No be swap Aqua was so be who be at the combat dono. He says, Satan, what to say? Timad dress rough. What can Timothy chapter 2, verse 9, Bible? First Timothy chapter 2, verse 9. Also, being say, Sana man sent idea. It was a yes, I thought when I say, was it man sent idea day? And fed me one day. Was he in teaching a man in Tadia so much? Madam Trouble, be a printing press. I when you're young. I know church mayor, I saw for noon. Yes. Hey, so your body in some. Ira. It's where Ira, or Bad shut at the phone. Yes. Obi to be shut out at the phone and go to praises and worship was all there. Look at him. What? So when I got your money moment into one chef and metras or them on your pay. To Chris when you cross around, you are sneaking who me who believer, who won't believe. And we are saying, look at that. About the Shamami, on your Akuma Swadia. Amen. Hello, Patroni, maybe I can say free. Hello. Yahweh Shalom. But I'm a Catholic as well. It's your Daruma. But in Zonano Blanche. It's Yaman and Zonano. Apostle Bato, Meso, I can't hear small by a phenomenon. By Mesomino Biapo, the man, and now Baku. Count Manamo to Coquan and what you fast. About Mr. Mamma, Hammy.
say who say what you say pete mo asase da okwa Sure. ukọ baabi na pete mo asase bi da ona kwala bobo so a eno je se ni wura ye sisi da atwa wo nyina ahia manso wo so woni ma be ka kyerew Una onim dansie. Akosi asisu. nti oba de nhyira bebre Amen. Ba de nhyira bebre na onhwe also to anamo fast kwakwaye no wade ura dwaman babam kwaye no wade hello ba jodi bebe ka se free Apostle Kunye asempa ni nie Nkwagyesem nie amen Ogo wade ya wo nhyirawo o jira so mame awo yime Nkwagyesem wade abraham amen le bibi Father Abraham ka se fi akimoda akotes church modafo nyina the bomb pie se wade ya so nhyirawo amen na batane ya kese wo so amen na mini bi wa ha o tie wo bi anya no o fiti no hwe na dwaman ya dokoro ne sa me ka o se agese wade ya we ehia no se na na pod no ma yam sisi na ne so o kwan o da bi only time on ho sa because adwuma bi enu ode ne ba be ye enti owu ara ka na obehia why because Baba John the Bible gwa na ma no what no what ana me say mo fa sa age ni into the trip so obehia nyankopon yen se Paul no nhia no e dia adwuma hia no obo ga be no afa no guess be awon dross 2 on dross 3 eno chesu obo e dia adwuma na obo Jennefu. Ne we go mo twem jennefu gronyinfu na adwo bachi iba na ajan ja nyankopon wo ho time so obeti eyere masi wo so ana na okeka sa Kudo be ku gege. da bi ubem na ku keke we udini sa wan de obesani a cho so what a shock wa mo bra bia na akọ oba de ya we hu mobo ka che no the book of Ecclesiastes 17 verse 7:17 yanko Ecclesiastes 7:17 oba de hu abrante no mobo 7 abrante atie me verse number 17 was emma abonefosam no so abrabom no wanye kwasia la show adenti na obobu bra ba ya ma wo mfie kakra yankopɔ de ma wo bebum achemu mienu no wawu wo jamfie no half ato wakɔ sakrawa dwen kɛkɛ na gya de wo kyerɛ no ya mo adwama mfa me ho safo hene unya hu nsusuansuo no ye sabu ye young boy ye wi hu fi ade Jeremia sɛ ya ade a wo bedum pempensuo bi no sa bene fe na ka wo hi ye o je bo nwa ante akwala hu da akye den opanyi hu da den akwala hu den Da chia. no opanyi hu den Openi die. Who are not the row? Jeremiah 48. Can you go? Verse 11. Tiababu. Mob atna ho jojo. What sound jojo one kwabo jama 1 2 3 if mo frasi bu bon nyaman. What down po. And our down po so guess inti. Ye fie wo fra de mu gu ade unkonyi adwama mu unkonyi adwama mu nsunsuansuo. Unko tokro mu da. Adwama mu nsunsuanfo mfa unwura tokro bi mu da. Enu ntina wo de aka wo. Ntina wo da aka wo se wo twense ye nya wo se po. Na da wo be ko tokro bi mu. Ne be hwe ofri sire bi yegu sire bi mu. And I won't say no kono enye je na ye jai. And ama watu fuabu. Hello ba jodi be bia kasa free. Bali mbasha fame Dorothy. Shalom. Ya wa shalom ba jodi kasa free. Me kasa free kodie kuma se kodie. Okay meet you. Me ba show and wasom no na atoma kuma so pa. Amen. Na me kunu kobi o kono obreman. Okay, breman. But me yanka sa de ne SDF for by sam pese me di na chini oko. Amen. By me pese ka me busa asem kaka. With you. Me ba show na menene nete ane ye wo nkola mienu. Enti afi na waye me ho ade. Ye do ba de. Oye me ho ade ewie ye no. I said, Juma Sam, there is some no Casseco, Juma Sama or Tishi. And the same Busa say, no, sir, a bonnet and soon to Nsusuansuo. And ye nina do on more over to Pega Kakra. And so later what yes, and I am no body to the beer. Yamisuma do the ancient names I was here. I have a puff fruit besane, and do a fruit besane. What a seven matuana among when you come out of one casa. Why? Obadi awe nkasa onge muso nikuma so fon nkasa obecheche mni emaniso eye wati asempa no wetu na wayo no ho ade aba eno nche se problem wo watu first step no ya ma be chere ko anamo a wetu atwaso ohwew ni me bi won mu abia na mu mfiri
ahode no ma ye awie so bia na ne ma bi wo kakra akra so wo mabo asukura ye ma wasu tinya botre obade nka ho hello ba jodi be aka safri we dey be last one ever last two then go on. Hello. Hello. Hello, Apostle. Yes, sir. Obi am flebi mpamcho. Yes. Mena ni chat to mtronti. Bede e class na ba. Was we get you say the Apostle man no money na mo. Sabi ya dem pedi for no bi ni na mo. Obo so wo ho anu aba. Boss, obo so aye aban. Na mo boss for na ya o mu hwehwe ye no mo bi. Bibi basa kam se me de me number man na bibi basa no bi se decide bi se dia onya na nka male nke ye yo. Omutu bazi se o mo de nam no. Oba, brother ya mo peni fo mo next ka wo. Eti ne wi ase na eti ko ne de. Na mi amemu na se wasem no. Enti ya ba go ka na se wo. Uhia Yesu because Yesu the what in the dinky will find Uhia Apostle Nkwagyesem or no son why. Now if I phone the mammy, Naminko YouTube. Wow. But if one the man I make catch me ball or Apostle Nkwagyesem I make me me subscribe to man no. And I'm so corner here and the preachings they baby. And I'm the phone the man and I'm say actually or better menka. Because when you say pen one do when you know and then that will be near some more actually one and an hour bonting. They say do my fan wake up no when I'm mobile. I coupon so and I'm also so we'll be seeing the very edge man quandia. Oh yeah, we man. Oh yidima. Also be no friend we need you. Yakupon ya we ne ba bie no obey rada. But obeto abanyem. Because Nsusuansuo no aye working kwa Messiah no. Then can say go straight to baby I assure me say I won't know. But the copy Herod wo nti nyamso kwantu ne de Nyankopon mama ne si kwan bone so later no oma betie si nukure kwan so nti Nyankopon pese ye betra se ye be dudu asem no the more na ponche si banana ne man ni ye dey epie wo ya obi wo ya we ba enso no onim nsem bi ti ye kaso say ne ni aba no so wenso bi ka say o se me kasa na ne yem ye dey ehhehye no yes onim tisani pano obade ya na dom ema Nkwagyesem aba ti otie no odane sana semparity hello yankwa manani Apostle mami good evening yes I'm Naomi the successfully in the camp idio now yeah pampacho the person me dan me flower line and some no better some no better a soup one or who me am sa the person who bright the boy a soup you that you know any place here do back there be on more my flower sa oh facha me na nyame o ena mes no to de bia na ajamo cause ne basa sanete and I say woman in the money you repeat na pa ye ko school ye ni je ogun pantin te so me me ba ni se me mbusa sa bebe me post oh nya fishia dunu mama bon why nya fishia here nya 15 years why okay because 15 de na sabre no ya tinye me biase 9 10 11 woko no uko born to sabre ya obeto fidim sisi ya onim left and right so Nyankopon kan sem wan yawe asofo no ntinye me biase na akwara keto akọ born so da bi ye me ye subu teachings ba ma trinity ya ye krampo ye panyifo krampo obi abo akwati awe obi abo asu na akwati awe ti akwara so aye hira no so onyinye panyini pa ti ye hira nkwala no we can the book of Matthew chapter 19 verse 13 oziminga say yesu ya dan
Among Colesu. Oshram of Ra, the Shram of Ra, no one you by Yampany Pa. Yet, do my fan church, Bible said, Shakalakon, but when you are one day, until you used to say, O say Shrano. Yes, when you answer on one called Jordan Cobos, and Jimmy Sobebre, a Subano, a process, 1 year, or be back up on not, but you are Marcoles, Acolano. Your boss, your Mount Church, Ukoha, Unqua, where we so we won't cut, I call over hit more. You know, Okopon the Pelbetia and Uziana, if you do Pempeso when you feel better, Babwasan. Saben mo what it tin yama yen ho. Tis your boss who rob money, I am pata di many padia, and a macolani in penny fierce ye. As no abon. But the cost you are Colaba, you will be broad, Tobacco you will be paying, Tobacco you will be book, or you are just school in your bondia, the scatter the net of wa, a baby now ranty. Hello, young woman. Okay. Okay, I'm on phone here. With the message, Yendi can. Apostle, thank you for the good work Yahweh is using you for. I've been masturbating from 2006 till 2021. But 2006 to 2021. How many years now? Almost by 15 years. Yes. Hey. But by your sermons, I've been able to stop this. Amen. In fact, I'm a prayer warrior, but I couldn't stop for 13 years. I tried stopping, but no avail. And the church or continue to Tisano. Church in church, you are the one young pabo near to us here. And church to be bold when he pedriamoa was putting up not if you are coaching the pedriano. Two back on one now, you must. But what do you say? I didn't know we and one need and one church here be a just sin. What till just like that? Say son. But who knew ni teacher because Adwamanbo obiti the word Adwamanbo but when him say e won Nsusuansuo and in American spiritual side natural say and you be an any that maybe e so was ati ase so you be an any that this will be a send career obi stay dum Adwamanbo be an no na kwada be an no na kwada awo wan e dinama no be mo na kwada obi won mo be be won mo asebo e be ma bodisam onya ye apostle wo me do ato me onya ye papa no. Hello. Nyame adom ho ye. Elizabeth Germany. Amen. Hey papa. And they preaching the bia yo na dia bruso. Amen. Papa we dey na me ho pe o. Preaching we dey. Na me ho na yawe wo twene ma so ye bone a. Na me dey me wo gide wo yawe mu say. Aso twa de ma me ne. Oje me. Amen. Wo gide say o de me bone. Wa fe mawie. For us to marry. Punishment in the Ochubita Kawanza. Later on. And a master may be saw me a mom pie. Amen. Very good. To say me round, Mass and mean soon, as a minion day, you should be a German. You Papa. You won't yamin. Body account. Yamin shroud. On yours, man. Then be a meet you with Papa. Because what you may say. Inti ewu nyi bibia o meti wa ginyame asem meti wa giya we asem na afiri o eno so de asoma me meti me abo ablabo nini leso obi anya so no nti o na o woni papa e de maye ya we shira no kan o mo wa hoti bia ne fa be kan bi fa kire amen bad in shira Germany ye Hanover Germany Essen and the kita two numbers no your London branch or France Manchester Italy Canada Belgium living our suffering US very good US Shalom Yahweh Shalom Holland Apostle Oba brother Isaac Germany Aze Papa Enimre Obade Yahweh Inshallah na nsempa wabaka kire ihu ntema na yete ntema nkasa nso hwe na ka yankwankoto me titru me de medikan matubi papa edwamane de ma burubi papa batobo de ya we humobo na abra meti wasemi ntutu anamopa amen se de matu agu machi na
me pese me come anim no amen me yere me ho a me come anim amen papa me the announcement kakra bi efa we fidi so okay baby a yekọ asoro wo SN band of achiri ho no papa ya asesa ya asoro no last week yekonya dan foforo a ehọ ye fe papa dan mu so tre bai bia kama ho fe old place when yenko ho biu but aso no we SN ho a me yekonya no so we SN ho a enti udu SN band of a ubesa down na wakofa tram ubafa tram eko ubafa tram 103 105 106 okay eko Helena Strasse okay tram eko Helena Strasse okay udu Helena Strasse usia na meme noma Uncle Joe ni noma Uncle Nyiman noma ana Uncle Benson noma ofra yebebe bishia free Helena Strasse kwa asoro no is just like 4 minutes no TV enye ekwan bia emuwa bia udu ho a sparkers bi wo ho nti wo fa sparkers ni ho a wo ba ase o kakra bi Roma afo dan kese bi aso dan kese bi si ho ye wo Roma afo aso dan nachi nti obi biara woni yesum bia wo pesa woni yebesum bia wo fa 103 105 106 na wo de ba Helena Strasse yami aduma this week isu yebesi ahiem ho papa obade yawo nkam amen mi chia Germany fo nyina Hanover so mi chia mo Isaiah adum so a Hamburg so ba Düsseldorf so ba disa de tie fo mo ho no yenuan Ghana fo Nkwagyesem na to awo tutimi nkoyi wuntimi hu nkoyi wanu nkanche ya wase metene nka wa Ghana na mi hu kwa mefa so amekọ Ghana asafo ni bi ho obekọ no e no wakwa ba bia ye we ye hwaye ma ye to afuru aya wa dum yakwaje be furu a yes akoyi tinu gidi wana mo hello bajo di be aka sefri hello apostle yes sir. Good evening apomo ti sen oba dia ya wa dum say Elohim ya wa adom ti ohun ye amen chia Pastor Che and Pastor Mensa Pastor Che ma mixing a number kakra okay I'm mixing a number into me friend no ekasa free enzema enyina se okay apostle and preaching audio by there and topic here enya grow na me ye adwuma me ye ya me be hia mo Malam Okukuruku. Na preacher Malam Okukuruku ya. The driver car. Ye drew and a cut track. Na nya be drew a boys. Ishia musa na nyumresi ya pon adwuma and ye e ma semiya e fall ba wo kai mu. E drew ye ton na ye division 3. Tikasa division 3 no. E kodu ye tumi ton drew over 120 million. Anke ikoye division 3 na anke ye de be ye 4000 edro radio wenye ni sika company ni radio tuminya ne de pa ye be calculation na chese ya boka toto bodi akọ road house ura na nkasa no amaye obia 100 Ghana ye de ahye ho bosomio somi na makwaje 100 Ghana me wayere e wo ma posto asemu ye wa kanya mama hu se no kre pa jama mom ewo nsusuansuo ankasa edwuma wo ya wo ni oba beda ewo ka kuse hey ayasemo tie ebia wo be ya sori podie school bia me yire etichi wo me ne edwuma school ra na kasa e ma wa ede wa accept ono ye ba ne nya ono ko pede no kasa ni school no enam say teachers for no enyo ba kuninti ama school ntumi nya nti se nya esompo ne ba ho ne be somo wa ebi onyankopon ehun bodu ya ba betena ho ye po ana wa frɛ me na me dia ma ebajaka team no ai na board na we no ma besi akɔ no ma kɔ na baby awo bi apesa safri bi aba obi ano ya krado apostle hello amen shirao amen shirao one Pastor Che ne Pastor Mensa amen sɛ ɔba de ya we afrɛ wa wiye mlemu ya o kyerɛkyerɛ yɛn apostle o starte Adwamanbo
preach ya apostle ma super papa masra bone fa che adwama ma bobisa me din de kwaten ma bo adwaman sa apostle apostle wona ase na mesumo sra ya ka me mpai bom ati apostle guy bia minimu no obo adwaman sa kofa nsuo ba nsuo ba ne ye no oba no so na me ba wa pa tu woni na ma no woje fans say na wo bekuno afere later na madam funu afri ni fie akoda aso dem wo firi aso dem kura aka koto aduana bedi kura na osuro efise osuro so obehia no apostle nyame nhirawo minisam wa akoma so ade woni pastor chi ni pastor mensa oba ade yawe onye makoma so ade mamo amen mechia bingi komna shalom obeti now obi onyi ni wedi sao obi tese obi masa mesi ya bam ni akiremu a enye obi ani ni da o wo ibi fo se Nyankopon bere adwama mo gese Nyankopon si da bi onye obi a na wo de me kotu bi eye 1 Corinthians 2:11 1 Corinthians chapter 2 verse 11 verse 11 wo de ti ba was inipem hwan ene onim de woni nyonko di pam ajo di pana aka se ni pa na bo ma ne se mi yesi mesi asa be hu no obia o ti Nyankopon ni no de to ho no nti ase ewom uye yeri sa bebra o de na de wa hia do sunsuo ha we komo ba hia wo sunsuo wan de ba hia do sunsa no asa no bia bro se me yam fa me jasa da to to no de ni how e be kwati our life ti na mu obi adwuma ba fam jin chese e be kwati me mu sana me cheche kra kire wo me si football bi de konya nwie ni career adwama je finisam yes obi businessman pa sikasam adwama shiro yo skani bi won ma so me mabobi ya na wo akodi aduro de wo kwa aduro no betimi ayepo but wo zo la show bebre yes eye pavo frost na kutia wo awo ma no bo so aduro na ahye se wonya saa ejobi wo bi sika aduro no to ne ma na yesa na no atom hyebre ejobi so ba ne nam honom onya kunu we should do too. Should ask man say kwatake mercy. I didn't say time say teamwork no. 11 no 11 prayers wa. E di achi say oba na matri we mu take no. No mu ni nam. Ti sa pepe na titi. Ye hu say wo ye obi out sa. Ne fe ye pie bi ahia. Te fie fo so hu say sa na ate dia o. Nwajim. Eshia kama ba kama no nam tutu kama kase botro wo ba onam wo hwe ne hwe na ne nsuo no wo bi wo Ghana da simetu fange bi pa misu obi agbadwaman ya ma esenche no pato ofon obi no ofon ye check wa ko check apa ye lab ha wo nyina oyale yes onyale onu so onu activity am say me yale o me yale onu so doctor so onyale onu so yale we are say who hello pacho di ba ka say free no papa I'm church now ejoso ndi kwa bana body na wa mi ate se mpana papa enenyu me wa mi ate ye wo se emante aya baye ye ene maba wanso aba no mo so ye papa sanse ma wo kenyina no ya branti na usisu na se wa hwe ya yibeto na o pesa dia sane ma no ya condemn split e ma wo no umu yo pesa na bra se o dachi ti papa enenyu me nyameka se obo ade yawe o nshirawo no apanfo nyina na mo studio ho nyina anya aboafo mo boa nyina o nshirawo na timi kanse mpa no anda chi bi ni yokushia himemu hwa ya yiraba obo ade yawe
nhyira baby a papa me da wase sɛ na nyumre yi ame ate nsɛmpa no amen yawe yoso isi ehumabo and obi sori ana chalo magi wa ma dogo no isi wa dogo ni wa na ebe yi yeso amen wa dogo magi wa na ebe yi Georgina na eba wuni mi atini mu oh ma dogo Georgina wa biom na ebe yi Sophia oh ma dogo Sophia wa biom na ebe yi Lizzie oh ma dogo Lizzie wa biom na ebe yi Amata oh ma dogo Amata wa na ebe yi na odi ni saa na wurebunum bese wako for baby feel we yon hwe ye o hono mu a no jegia wani so o wadwam kura no a asibi chese spirit bi chon wotimi sa nye wania Come free papa about did on the program no since day one we started share 7 years TV na me share apostle free YouTube na ona mente da me ko hu say ebe pm wo mo TV so na me ni agi panti day in day out nyina ho ana me TV no eda me tie chire a emu da ho project ti say obetinya baby asore ne bi wa hade ya nka yesu ya ne betinya agi pasa ne say chire a o chire no ama from day one na me hwe no reform me no asese amini wo ka say na un say masa from akwa mebre so a ese mi so me say ko abebo ame na nyama akoyi de nyama nhye we no wono nso a support me no wanwa adwuma amoso moye mumre ntongu da amase body awe nhyram bebre onyama akoma so ade emfa mamo amodi a ya we de onimu yes so masene ketu abi enso a me na mani 0242 327172 0242327172 02072113337 ene gumidi na se no ketu abi enso a box na me bo a kwa misika kwa sponsor se me nko pra obi enyi ska me din se no so yasene ye timi fan sempa ya wada me timi mra ramase and they say na se ka me come anim enso ma chet preaching mum ye mo anwe one day mum mfre o wie ye papon fa sam no achem e de half amamo and am de half so ama asempa no eda wase hello bajodi me be aka free أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الكهيرة والناس أنا ما أنا بعرف شو يشارنو السنوس يا إلهيم يا ورا وترى تفايش يهود ما بيبغى يفكر بود ميدون نون كما تشوف شبيه كان كلي لا نون هتربى بغانا ولمن ولا كين أبوستو أكو أجمع مسجا رastafari himself to my be kalamawe yes Apostle Shalom. Yahweh Shalom. Chief Elohim Yahweh Hodman. Apostle. Working camp for Pastor Chief Pastor Mensa. Body Shlau Pastor Chief Pastor Mensa. On Yamukase. Wa dream palm did the Apostle Quadima next. And the Biala Mudi no call Elohim Yahweh. Amen. Apostle. Dano the Shla if Elohim Yahweh Hodman pa. Amen. And the pa watching the Biala is one airport. Go on the Elohim Yahweh you will pray. Yeah, you ma konkon no ma no. For baby ala obi TV that station no. Oh. Wo hwe. Yeah, why there. Ma me hu dem nipa bebli. Wani age wo. Wo yam yaw there wo tiew. Edu time ne dia wo tre betra TV hu wo tiew. Esu kwasi da so a. No di mi nka kwot wo dia kwotenta wa so dem. En na dia yam yaw. Me shamu mu tie no no. Mu na mo san dwanim fi ho. Ndasing living Yahweh 7 day Sabbath assembly. The only Sabbath Saturday
na assemby ani hu na chinge bia ni hu apostle straight up no Adwamanbo ahụ o Nsusuansuo papa oh yeah o Sunday nipa bie na okofo a ahyawo ni na nka wo yɛ de wɔ ne wo kɔyɛ no ho adwuma no watua ne ka okodu fia no wo kun no oh that's right nti Adwamanbo no Nsusuansuo no bi no wo fam ya obingi man apostle obi bia no tie wo ya ahyawo ni wan sakra na ɛho Elohim ya wo ntua ne ka wona tiani ya so mese ni din fam ya obingi man bingi man asema go family yes ya was so hu omobo o man Nsusuansuo be bia nya bi obo won mu a se sei nani abaso beso ware but aware ontimi onya bi mbo yes obi frɛ no but ipa ne just I promise and faith because obi abɛhyɛ spirit bi babama ene no wakoye we am obi ama ase ono a on physical money back no but ne hu ne bi kɔ obi nkyai di okɔwade obi enye Adwamana na sa ye mo ana yedua dwubo de tim se o twɛn no obi baba nipa no so Nyankopɔn kra nye ready so di obi aba because ade ya we hwehwɛ free nkyɛn so be sa na dwena ansa na je sa kyerɛ ma na ɔte na me twɛn no de nya 43 abba Adwamana nya 43 years. Hello, Patrick, baby, I can say. Mama, ye, nae, no, I, ye, my jazzy, nae, no, I buy you a bew, I buy you a bee, I buy a bew. Nanka me penya, Missum Panas, when there, a Jaman Bonti, one mama to buy, my jazzy, nae, ye, no, ye, I think. Check yourself. Bruni friend is a feelings. Yeah, feelings. I think feelings. Ah, Papa, your body alone, you wish. I know what I see. Cheapest Mesa. And the living hour 7 days about this from by what we are suffering now. Ya boafo ndi de so bo wa ma Nkwagyesem papa ti de rutubu afina Matiasi ti living ya wende na entie me Holy Spirit nereka ene enye entie mo bofo nde topic yi oboto we no me hu sa ampa yawe ndam wodo Mama, Bible no kasa. So body alone yawe. Ubofo. Uhume mobo. From Senimbra to the Bia my yetiano. Often chame. Unsamedi. Mintumin soringina. To my barber, what's any ass of body alone ya when you didn't mean. Then I said, Mufumu doing name when we come. Sanko Kumiankam Kuyima no saying. Na nsumu muama makwenya amada soti ase ishanka obade lo nyawe ninu doba ya sho mazaya sempempe odo sukuru bimu na mo wakana atasefo a de bonye ne ti semi usumika hu bi anya one way preacher anya one way preacher anya one way preacher aware awe hwoso na onye wakoma so ade ma onyi free so for pam yeramu so poboni phobia ni poboni phobia na agesa kira ye tiasi de ye ya wewe na ade ba kwa very dangerous one say Nsusuansuo no obobobo nyobia o owo 20 dan onu 40 dan oye hwan wonye huni bako wonye very careful tini Nyankopɔn di ba say na tete awade mu no ye nim di wakofa ba ye no abeya because woman to this side the baby fie no bia na be dum be say wa brabo be say mo daache serious o ti no to di aware say me beto aso na betimi yi o Nsusuansuo wo mu no anu adini because obi won mu a da bi onam no onam train onam ko chese ishira kwa so sa ukofa ba pe uni be
fio pe ente pana ne di bia be giegu e chinchim na bra boni chinchim pe ade ba ko pa ne nipa ne betimi atete ne ho tro se ope wade no afa wade sa ompani ya na ntampa no you tell one you tell mu dia na ko fa problem ta wale sam dia be nyen no ye but na me wo jaman mu nsusuansuo na me say what creator na sia obetimi akofo ha ka se dia brew awan dia na betre mu nkwa na nyina dem chese mu free so hwe ho na mbegina ho na no ano no do on so ya we maduma na matimi anya level wa nkotiwa obia man ko boy ehun nsusuansuo kakra bi no befa na di onu kwabon wenye tumi bia bekwatia ne de ye serious ni kwa say wo kwabon na later no wo di oya ware fo no e bekwatia wo ma yeah this was say future no a wo se fe nkwala no eya wo se nkwala na e basa e bato no papa no di e dia ba ne share ne nsa so won tu meka no ware watiari tori ye no de be share won sa no ware ntu so be den so bury eti men Nkwagyesem man ne pew ados dodo kaso oni obi ma o koyo mo ade na ba be hu teachers a kire o to na hunu anamo abetu na ya we medi hin wom yeti Nyankopon di awade bae o Nyankopon nhyira mpra twiso o nhyira dwaman so awade no se o hyira so agitum tuka 1822 a Proverbs Proverbs chapter 18 verse number 22 what's been saying what's the wanya yere no wanya depa wanya awurade ho ani so won say ani so ni be mu pe na bamba eden abam ani so ni ba pe na bamba eden abam se ani so ni madi abambo ni nim ntino automatic wato how yes wanya how ko de wanya mpra no wanya how de wanya dwaman wanya problem ya fa ba mi azadi anko na ya ta ya brana so all signal because ya wuro mutanu ze admire wa da bia menya we na mama mbi ai hello abuhim yawe unsure amen unsure ni ono kan wa kinkan simni na demma no wasafu mani na unsure ono wo so wasini na elohim yawe unsure osu tenka mi hu sama ka kunya mi ya kama ni me hu obadi hu mo body orwe no tenka mi kuni china ya tani na kamiti mi tani no so mi ye and I will preach fa with you hu apostle and chi mi tu na mukra obi ko kamia na mi wa shimi na me pa chu bisa ya wo ko de beche ya na o de beche ahunu no ba na wonya ncheche patrem na agbosuwa no anko obi mo o don fo ni mo fo eja so mo owo na say ade o ha agisa chira banko na wonya tu na mo from kwa dia pani ni o chini na ba body ho mo ba me why ni be dia o preach Adwamanbo me apostle Mikre Journey apostle Mikre Journey yawe de betchemi ana o de betchemi yawe de betchemi so de betchemi apostle zero yawe mfanje no why betchemi Adwamanbo ana fiso mi ani ni ye adwuma ndi bi ndi abe mi ho anti amboso mi bisa se ne yenu so se no ye pompa ya wo ti ana otim oda so ti boni ni mu dia ompa body onti me ka kire play oda so ti boni ni mu dia en wanu ho afri boni ni mu dia oyodun fo ni mo bro fu aja se
otiu oso ompo body phobia ni wo opo body phobia na dwen sachira edi se wo firi mu dia ene otiu na wo ti mu dia yanko 9:31 John chapter 9 I'm going to say we trim to be George quotation verse number 31 whom na woman nyana djuma yeni mi so onyankopon o se yedi so onyankopon odio de bonyani won tie de boyani so bi fari na mo bi fari nyankopon no ya de opa na wo sesa wagina be ye de opedia sa onipa no ene nyankopon ene ya wetie no tina first so be na hinie ne tene kane se odo ho bema no na be gina ni wa twa ho everybody ti dia o timu no da so timu dia ene onye ni tiefo da am nganja ma wani binim na nteli bi omukoko nsori bi no muti body mu no ye omanya breakthrough for says sikanya breakthrough I'm telling you to share we ni mo am ka ifrim kra ati anwe ni ya ho kira be kom no we obi won no ska enso no problem dance no na di na ontimi nka na ni nguso ati we do ni munti hello pacho di me bia ka free. Hello, Daddy. Yes, about the Yahweh encounter. Uncle, one Unquara, Pastor Chi, any pastor man saying in our home. Yakuponka will be alone. On Shilla or Boafo. Akupo Shilla or Boafina, Momo Quatinti, will be a lot inquire in every year about the Yahweh Uncle or Boafo. Daddy, some of our kind, Miss Super. Nia wakan esi efa ni de adwuma aseda ene de mawo na mi ko de yawe onhira o ma kwatente o ma nkwa eni awie pastor Chei pastor Mensa o de yawe enhira mo o ma hoɔden ne nkwa o ma ni die ni nyansa bro adwene ntia so mutim de read Bible Daddy onkola we de Bible ne de enim se me bana besua o mo kese pastor Mensa ne pastor Chei de o mo biemu ka mu biemu no mu ridi tira yo mu bia no so ye smart no achi wo mo mu say yes we bad nyankopon e na aka ho de ho kra mo mo o mu ye ya oti ya so nhwe Bible mo so no wahu yawe nka ho Daddy ma kwatente ma nkwa eni awieye o mo ahoden so abura gwen nchase so o bad yawe hira mo eso ya da wasi no nkwache bad yawe nhwe nyina no nya akoma so ade man Baby, I was for we are singing NTV Mubodini, the misled the creator living Yahweh. And the balance enemy is there, young Fums with Tobaya or Jifo. So Penina's enemy is there, make a sedek. I don't affordable answer any tea. Abaja for a bonnet Yamai. And there was someone with a smile, the Abrahama, and Yamamun Nsusuansuo. Oma dudwana wura nyamu Nsusuansuo amoso dudwana so agiwadi mesrew do mize ho mobo na hwe onwuse gu omso na deliver om spiritum so mobo di fitumi apam yere mu na me yon konkon anwodin ebetimi di atimi anya anante no kura kwa so na usani setemufu a asam na ba ye nchen no amaya yiraba na de dan kwa abrei adwo mamu Nsusuansuo doso mesrew ba de ya wese o mamobo wa onye nwuri onyi ntum se Nsusuansuo no akom ya we yiche no daim amen do nani ma no so amen ofo se normal se normal obi nwuri ni de Nsusuansuo no ye enya no yade enya no haw so okwa kakra bi ba onye bidi ohun ti ya we ma o ma bi unu mu Nsusuansuo ade abre wo mu na o man so anu o mu ho nso so sabre pansa ka wo no mutimi ntotrene adabo wana mo asam na timi aye ogia ma o memsu anfa ma me se me fa me hunu na ma na wodi ma me se o ma ente wasam na so mani nya dai emno mo so olofo gutie me se odom na musa de ma o wona se mi zi adino frase bo mpa e odem frase sugu oba de so bompa so oba de me se o fa me fo so cha me na me nim se adwama wo do makoba ko fa Nsusuansuo abrami a me ye free ena de abrami me nim ba mako Bema we ni ada we ni ba bia kofa free bi ni de makofa obia free njan adwuma semi misika semi e promise and fail yi adwama wo do ba mi ni obi akwakoda ama ne asemi kam ye mi wo bi a mi kese mi wo favor ba se sei favor na yira esraw ma wo sra me go me so na fa me fo so cha me obi aka
Joseph brad one be more wa bompaye say but for all them so now according to me man church la you are so man church the two na man kwatem libya was afo so ya crowd kro bia wo biara no ya bia wo biara asafo na du biara e wo nhyira ondaba na zem ji Edward 7DS GH TV for God Yahweh and country. Living Yahweh.